Amaizi aga nigamanyoka kaizi kasya gravitational water kandi gakozwe government okurabira ministry ya government z'ebyanga bari kushagikwa Islamic Bank. Omukutongoza amaizi aga Minisita Rusoke ashabira abatuura okugakoresa barukoramu ebirikutunguura entaasya yabo. Bakaleza amashanyarazi tukasitagaraba orugudo naraba moto yengaro musaho hati iwe nkurakorana nekulema kwetombo itakwingi kuja kukonyera no kunkonyera gavumenti nehurra kandi omugwire gwe kusoborramu nekikyaho ohereza service delivery. Abatuura abombekirwa amaizi aga nibajangu batwire nibabonabona na munonga ombwire bw'ekyanda barukuronda amaizi kandi babire nibakira kukoresa amaizi g'amarofa. Kyonka byona bwiro ati amaizi gatukire mu maka hano yente baziterira mu watu amaizi abatakusobora kusasura abatiriwe hakatapo saru hati turi kurunga bene n'abana baitu n'abacyara baitu batungaga ubuzibu bwa amaani mu kusomba amaizi yifa kisaru then nente zaitu zalinze nyokubi zitunga enjoka then nekyenda nkyesiba habwa amaizi mabi baitatu sazin tuine kunhera kwa amaani muno kuruga mu government eno yero habwa project eno ya bilioni 2 yetuhaire semiriro muno ebe bizibu byona tebicyaro ako baino genda hiziba no gumayi hutakemaya ngo amaizi gari hara uruso sangere yo layini no bonabona cyongati ntusima mukamo utiyeke nkiza kuwaho ako amaizi gatuhikire musigati. Ati for example Kanyoro uganu betuli kilometers almost kamusanga sarabi tukubaliza amaizi gahikirwa wange so really plan kisemeriro. Amaizi aga gakozesa amaani g'izoba kandi ahari aba bakina obuzibu bw'amaizi abebembezi ba Kyenjojo nibajangu entebeekanisa ziriho okubakoraho nabo. So netusaba abantu bagumisirize tugenda kuteka omuri mulingo gwona kutunga sente eza retainers tuzikozesa amaizi ganu kandi tusaba n'abantu tugenda kukorana nabo in a public private partnership. Amaizi aga gombekirwe ekitongole kya Midwestern Umbrella of Water and Sanitation. Gasha kwa Daniel Bingana.